салом алайкум бачаҳои перам, ҳамада салом. Худованд ҳаматан нигоҳбон боша ғарибо барори кор. Хай, ина гомолбозори Қимсангир Суроб имина шумода салом. Акаҷмахон, худованд нигоҳбонту боша. Лайка бзане, лайка. Неми шерои нарами гармида меҳнат мекунад, лайка буҷи хен шерои нар. Ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Маъмур Азия. Имрӯз навор кардем дар молбозори Қимсангир Ҷайҳун 9 апрел навор кардем гови гусаладор, буқаҳои вазни зинда, молҳои майда ва аспҳора навор кардем. Я лайк, я комментарий монед барои пешравии кор. Те, кто желает посмотреть версию на русском языке, прошу пройти по ссылке, закрепленным на канале. Можете посмотреть и ставить свои лайки и оставлять свои мнения в комментариях. Ина гови гусаладор 25 000 мега. Моли зоти Карпат. Ина гусалачаш. Ина гови гусаладор, гусалаш буқача калон мега. Тоқа мефруша бозор буқачаш гусалаш 10 000 кард. Ини гова 30 000 мега. Набине дӯстони азиз. Ина дӯстони азиз буқача сементал пародаш 20 000 мега. Ини гови тоқа 27 000 мега. Гусалачаша фрухта, я худаш тоқа монда. Ина дӯстони азиз бинед. ина дӯстони азиз мехоҳам ки ина мардак рақами телефон шамона ина мегӯ ҳозир навор кардем ҳар душа гӯи Карпат буд. Мехоҳад ки рақами телефон шамона ака рақами телефон так бе 93 598 198 айсарака гӯе 26. шид. Ина дӯстони азиз, бародарони азиз, занг занед, савдо кунед. Нами ҳар душа як бори дигар такрор мекунам. ҳозир нархоша нархош иша чанд гуфта буди? 30 000. 30 000 мега муомила дора. Дигариша 25 000 уш. 25 000 муомила дора. 8 литр шир дора. 8 литр саҳар бега шир мега соҳибуш. Дӯстони азиз бине буқачаш бо гусалачаш тоқа мефурӯшанд. Бозор 10 000 кард мега. Да хунаш бо гӯ 50 000 мега дор. Ина дӯстони азиз гови гусаладор 10 000 мега соҳибуш. Ина гусалачаш. Ина дӯстони азиз гови гусаладор 12 000 мега соҳибуш. 12 000 мега 8 литр саҳар бега шир. Ина Пистон шастиматка бина пистон. Ина гусалачаш. Ина рақами телефон дагӯ братишка. 915 21 93 23. Не инҷа гап зан гир микрофон. 915 21 93 23. Ина дӯстони азиз занг зане, савдо кунед. Як бори дига ай дуртар гирем. Ина дӯстони азиз 11 000 мега муомила дора. Ина гусалачаш 3 литр мега шир мека. Ина дӯстони азиз 3 литр берад.
اینا دوستان عزیز گوی بیسالتدار 16,000 میگه. اینا با معامله دارن. اینا بینید دوستان عزیز گوی بیسالتدار 11,000 میگه. بزرگ 8,500 کرد میگه. اینا بیسالتچش اینا دوستان عزیز 11,000 میگه. بزرگ چند کرد؟ حالی یگون چی نکرد میگه معامله دارن. اینا بیسالتچش چند تا شیر سر بگه 10 تا شیر میگه. اینا تماشا کنید. اینا دوستان عزیز گوی بیسالتدار سودا شد 8,000 میگه. اینا بیسالتچش اینا دوستان عزیز اینا اوچش اینا بچش 8,000 سودا شد. اینا بینید گوی بیسالتدار اینا دوستان عزیز 18,000 میگه. بزرگ 16,000 کرد. اینا بیسالتچش اینا دوستان عزیز اگر میگه گوه سیر کنی میگه سحر 5 لیتر شیر بگونی با 5 تا دیگه. نه یک بار دیگه تماشا کنی. اینا دوستان عزیز بقای کلان سودا شد 31,000. اینا بینید تماشا کنید. اینا دوستان عزیز بینید به حد بقای خوب. اینا یک بار دیگه تماشا کنید 31,000 سودا شد بقا به حد خوب. اینا دوستان عزیز گو توق خودش 22,000 میگه. با معامله داره. بینید به حد خوب. سودا شد بقا 38 کیلو برکش 621 کیلو برومد. اینا دوستان عزیز بینید. اینا دوستان عزیز بقا میگه 13,000. بزرگ 12,500 سومون کرد. بیست دو هزار سودا شد. نه یک تا اینا دیمش چند پول میگه؟ 12,000 نکایس است. اینا میگه 12,000 میگه. بزرگ کرده است. اینا 13,800 سودا کرده است. اینا روشا. اینا دوستان عزیز سودا شد 21,500. اینا بینید. اینا دوستان عزیز بقا سودا شد 15,000 سومون. اینا تماشا کنید.
اینا دوستان عزیز 17,000 میگه بازار 15,200 کرد ده نیم هزار میگه 10,500 سومون بازار یگان چی کرد؟ 9,400 کرد اینا دوستان عزیز بقا برای بستن 16,000 میگن ولی بازار هیچی نکرده است اینا دوستان عزیز 12,000 میگه دوستان عزیز بینیم تماشا کنیم اینا دوستان عزیز یک بچه دیمش 10,000 میگه هر دوش لباش رو ببرد کن بازار 8,400 سومونی کرد اینا دوستان عزیز بینین بقا برای باستن بقاچو مایده هر دوشه 15,000 میگه بازار 14,500 کرد هر دوشه صاحبش نداده بینین تماشا کنین دوستان عزیز اینا دوستان عزیز بقاچای مایدان برای بستن هم می شود ای 7,500 تا 11,000 هم میگه اینا بینین تماشا کنین اینا همش نمی برای فروشیه بقاچای گیزاله عزیز خورچو 10,000 میگه بازار 1,700 سومون کرد هر دوش یک خیل نه اینا دوستان عزیز بینید تماشا کنید اینا دوستان عزیز خورچو 1,300 میگه بازار 1,150 کردن این دوستان عزیز خورچو 1,400 میگه بازار 1,200 سومونی کرد این دوستان عزیز تکاچو 1,500 میگه بازار 1,250 سومونی کردن بلندش این دوستان عزیز خورچو 850 سومونی میگن ایش ارزان تر اینا بینید دوستان عزیز اوجه علف خور شدگیه اینا تقای چند پولی شید؟ اوچاش خطی 2,000 گشت پیش 800 اوش اوچا بچه 1,200 اوچا بچهش کدام؟ بچهش این مایده مایده این خوب بوده اینجا این اولادای افریکانسو این تکا چی؟ ایش 900 سوم ایش 800 سوم اوش 1,000
idam ekşin. Taksim. اینا دوستان عزیز در بازار قمسنگیر اسپو 10,000 میفروشن. بینید تماشا کنید. هر دوشم یک خیل نرخ 10,000. این دوستان عزیز در مول بزرگ قمسنگیر اسب 13,000 میگه معامله داره. نه اسب به حد خوب. این 3 ساله اسب. نه بیا نمره تا گفزن 935 657 356. این دوستان عزیز زنگ زنید اسب 13,000 با معامله داره در بازار قمسنگیر جایهون ایکل خزابود آوردهش اسب پرودش چیه؟ نه خودتون بینین کسی که میفهمان اسب این دوستان عزیز وزن زنده 411 کیلو. این چند سودا شد؟ چند سودا شد؟ سودا شده؟ ولی سودا نشده. 411 کیلو بزرگ درآمده است. لو برکش 35 سودا شد 540 کیلو. 520 کیلو اینا دوستان عزیز سودا شد 450 کیلو 35 کیلو برکش وزن زنده. ای بزرگ گشت 8,000. اینا گویغون جین ای 8,000 گشت. این دوستان عزیز اسب 2 ساله 10,000 میگه بزرگ 8,000 کرد. با اکومش نورد میتونم رقم تلفن اکا گویه 906 290 54 92. این دوستان عزیز 10,000 معامله داره بزرگ 8,000 کرد. اینا بینید تماشا کنید. کلام این دوستان عزیز در مول بازار قمسنگیر اسب 18,000 میگه بزرگ هیچی نکرده 13,000 دا میگه گیر با. بینید تماشا کنید. این دوستان عزیز بقا 30,000 میگه بزرگ 27,000 کرد بلندش 3 ساله. نه بینین این دوستان عزیز کیلو برکش 38 ندادش وزن زنده 1 کیلو 36 سومونی نداده. بینین تماشا کنید به حد مهنت بسیار کردگی.